Mtau pu momoe wha manino ua wha matuu el tātou kapeneta le tino tupe 3 miliona tā la e tātou Development Bank e a mata ino ngā tupe a mata atu lusu wafe le sela wafe tā la ilona tului e 5% ma ufa tulanga umalava masani e whenga iai ma ia inga whawha vai tono o le Tātou Development Bank ma na whainga e whaino ngā tupe ma iei lau ilo longa ili o nei no ngā tupe e ile avanoa e tuatuelta e sfutau sanga lusu tau sanga e mal tolu sutau sanga e tong iai ala maua wha maungo nei no ngā tupe pēwha pēa avela application tonu pasia whai ia ingol wha matu atu o tupe a wano ngā tupe. O tātou no ngā tupe mo nā 3 miliona tā la i le au whaingol no ngā tupe i le wā lusu wafe i se la wafe tā la. Se 10 miliona u wha matu atu foi i pisinisi la tau te whaia ngai ngoinga mo o loa awi nātu i whafo i le Tātou Development Bank foi. Le au whaingol no ngā tupe ma whaia na whausia mai se la wafe i le lua se la wafe tā la. O le interest po tului i soani no ngā tupe nei e 3% i le tausanga. Ma ua iei tūlanga e whaamawina ele ona iei a security manaumia. Ona lewa mata no ngā tupe mai le selau wafe i le lua selau wafe. O iei foi le whaatulangana e fuafua le whaangaingoina ngā i lua su tausanga, tolu su tausanga, teimi whaatulangaina o nei no ngā tupe. Ala wha manino pēr wha pē ave tāu sanga i tonu. Mai lo aia ia inga whanga wha vai. O le meta ua o le lo lau wha inga o le tupe mwhaina na no. Ia ma le interest. 3% i le tāu sanga le interest o le tātou 10 miliona leo mai ana wha mtu watu.